Hello mundina namite hozo si limna kahin nei kinun chule tuni khula phur nisim gup sangni le som ni langa din jong kuki time sa kun thusu chum ho anangai ki taw hiti Birin audio leak to ki say Center Forensic Science Laboratory in Supreme Court submit an abol chu Jani khon Supreme Court in Athabia Forensic Science Laboratory report hin pilut ki tingin het sa na anaboli na hi. Tuso in asay na chun heche thulu na hi. Supreme Court in Patacha lab report khulchil na akinay zawa hin kinay hi ati. Geldol hechu gamsunga meilhe le kuki ka kiboy na hi. Kuki te chunga lungthim phalo le na to phalo ngay tu. Lam kai pi puwa pong ahi dan. Audio lika kun chun het he ahin. Hito hon chun audio chu forensic science leba. Hichi audio hi birin o himong hinamti phot chit na din test na chilhan. Report in asay na chun. Birin o su ahimong 93% phot chit na hi. Hito bong achilhan na zong hi a osu mizo sin a het hi zong le. Hichu doctor o ahi lo le. Sim thu ahi tia he na an umzia. Hichan gea hi ngong kaya chule. Say ma tha sa ding atiu hitam tia zong gel thia hitai. Chuchi birin oso munga hi tia he na Kuki Organization for Human Rights Trust in submit an abol to Chief Justice of India Sanjeev Khanna le Justice Sanjay Kumar Benson ngai la na an ne hi aji sa February chu Korean chuchi audio tape chu forensic lab report nge na an ne hi Alangkhana Petitioner Council Advocate Prasan Busanin Ben Steny hi nga anasay na achun Truth Lab hi private forensic laboratory ahin Hechun audio tape hi birina ahimong 90 phot chit na anapoli ati Gamsung boy na kumniwal achi zo tolhonin President Rule zong achi sa February chu anayikoya Chule President Rule phun do ahi masanga birin hin hay na lekha anapi ilurahi Gyalot hecho achi sa para Chief Justice of India D.Y. Chandrachud Justice J.B. Pardiwala chule Justice Manod Mishra Hodson Petitioner hinga audio tape to kisaya ahimong 90 phot chit na material dang zong asami diwa nge na anum to hlona Petitioner in chuchi truth lab report chu anapi lurahi tin thuso kimu chun asayin chule abana hearing hi July ni simsom ni lekhat le umkit din zong thuso chun asay na hi Hejichung sa nga hi gamsunga dia thutan na sang pena kini Supreme Court zong hi sarkar tu thunei vai hom hon athuzo nga muhitam tia zong gelthi na kum ahung umzi na hi Achi sani khwa BJP MLA lamkai na noya party sumsuma kun MLA hon Manipur gamsunga chamna omkit theina din Popular Government Headsim do hiantia Prime Minister le Union Home Minister Amit Shah hinga achumchuma lekha thor annei utolhonun BJP National Spokesperson zong hi BJP North in charge chun Manipur ahung vilin Kuki le Meite MLA ho zong akimu pidin akisein hitolhon chun Infar Airport ahung lhun zoin Chopper Mangchan lam kalang zonin anakal song pein District sunga Kuki kiloi khom na lam kai hole BJP MLA hozong akimu piding ahidan thusu chun asain hitol hon chun meili gala kun hung hingdo thanlon BJP MLA wungjigin warte Sisipur MLA LM Khaute chule Zomi Student Federation ho chun patra chu kilomten anlam tovin wungjigin in munachun minisom thumlam private discussion anei hlonin Hitol hon chun Zomi Student Federation hon patra henga memo khajong anapiun ipithulu na ahilo le ipidiman anewang het ahipui alangkhat in patra in KZC le Zomi Council lam kai hota zong closed door meeting anneun chule reporter hon patra henga gamsung ahung chu lut na ji ado na wachun aman ahung khulzin hi an officer visit a hitin anapong doi na hi chuki lelam ka kun Manipur lang akile chun Ex-Chief Minister to zong ipi asay lhon kimin pa hi zong le. Pungkarni lang closed door meeting annay lhonin. Alangkhan in thulam lengkizan asay na chun. Central Government hin President Rula doa. Birin maman CM panmun ahin tu ki din zong. Akisay na hi. Hitol hon chun hichinungin Speaker Set Jabrata ayin muna aga visit kidin. Chuzovin Hotel in Farmuna Party chumsuma kun. BJP to Alliance hole BJP MLA ho to meeting zong annay khom kido na hi. Manipur gamsunga kumni lingset may legal aumzo mihim zaniwa le nei lego thilelo akrola sim amanzo mihim sangtam pin gan thei hesu athu jinglaya
achi sa April ni sim som nilani sang nile som nil nga ni khwa Jammu and Kashmir muna Pakistan based terrorist ho akun pahalgam attack zia terrorist mi som nil gomin thina anato tol hanin hechi thilso hin na satain India gamsung nikhat ka in social media news print news discussion sule adang dang zo si analo chan so in chole Manipur gamsung bui na khoya phalo le ki het lo sa central government jong chu na satain a hin su khatan in sunga bukung phunga an kung kila pi bangin na satain le thu na nei din Indian government in amama department a kun thulu na le thu phun jong anachilhan chule India go hilo wanoi montin jong analo su mani nahi hicha kun them khat ngai dan isei do no muchu ei ho isu hi central government in boipi kham asa lo dan le central government su boi khama mala na ki nei lo lai a hi dan a ki che nahi heji thil so zo le Manipur gam sung boi na thil so zowa central government lam kai lu bo ho hin khoman ding dan le alungel diu chu itabong a hi ding Prime Minister Modi Saudi Arabia a khul jin na ahung ki le pha sidur hling lo la ya agam sung a hin le dal lu chun isena thil so a kho sa hamti mu chi the hi heje chun KUKILAND separation de phun do na jong ki nei a hetan hechi mala na tha ki nei hin ichena separate administration demand hi a hin su hana ki khial na hil lut di hamti hi separation de phun do na a ki nei ti lo adang sei thei ding mala na om nai pun mi pi thulu na people's movement na mala na a ki nei thei de lo le thu cheng tha tha po do jong lew han central government kul tha na kham i bol do diu hi nam ti hi a hi je in itilam dolin mala na ki nei le to hi central lam kai ho suboi thei liwa mala na theya idimanu hi gamsunga miching ho le government in ke holim na le sei khom na ahin nei thei diu hamti hi angai kho pen chu a hita na hi Jammu and Kashmir thilso ahung lut ki lew han hechi thilso to ke seya security agency hon ki gol na nei ho khul do na ahin machal piu to kilhana case hi NIA tichu National Investigation Agency khura pelu rahin am ho akun evidence ahung umbe di jong tu phun ki mujun asai nahi aje chu India adia galgu bol ho to kisaya khulna neijing Central Agency ho chu Ministry of Home Affairs noya National Investigation Agency NIA ho hi heji thilso aki golna ni agency a kun head do thei akhat na cha hi le Pakistan a pansa ban terrorist LHSKUKITIMES galgu bol ho to ki khud job Hasim Musa former Pakistan Army Special Force para commando cha hi ama hi hiji Pakistan tingnoi ho hin Kashmir muna hitabong mission adia agami hilo hole security force so chunga na to tong do dia ahin soldano he do the hin akhu tile mi khatin jong gam khat asu boi zo ti na ahin athil se bol chu dem dia lo ma hi hinla sai lang khana galgu bol ho dia chu sudum tale lam kai hangsan khat ahi na mu theile midang dia amo pu na kun ki hil na thei ahi dan jil do the hi ani na hichi thil so aki gol na ni agency a kun he do thei cha hi le Chinese khut nung a hi ki na hi agency on asai na achun Huawei satellite phone ki ti China a kun hichi thil so a terrorist on aman cha dan asai na hi he dikhat chu hichi phone hi India ban ki bol a hi lo le man cha da illegal a hi aji chu hichi phone hi satellite a kun signal track ki bol thailo chule Indian surveillance network in ama do thailo ji a hi akiti hiji a chu hiji ta bong Chinese khut su ki mangcha cross border attack ki bol hi China khut nung ana dan he the a hi chule ultra set kiti ki ho mat na Chinese khut su jong hiji thil so aki gol na nei hon aman cha dano agency a kun mu do hi asai na wachun hiji hi Pakistan army ho mancha de ki sima hin hijihin India telecom network bypass a bola chule a hander hole ground operate bol hon tha khana na to achil ha pi theina mancha danin jong thusu chun asei na hi alang khat in hijithil so jovin Chinese foreign ministry in Pakistan foreign ministry to ke hona anei hlonin Pakistan adin pidan sayin chule neutral investigation achil ha ding jong ana phung do in hijong le India in China din mun apam pi lo dan ana phung do kini na hi aje chu thil so akun Chinese khut so tampi mu to a hi ji jong hi akiti thinglang le phai cham munchum zuma security force on khulchil na achil ha piu to ke manin galwan tampi anaman do kiruna hi tusu na sei na achun loktak police station hop sunga samu chep na lala khulna achil ha pi na wa ama do danun ake sei na hi
amun mong hi lamkale Bisnupur district gamgi chinahin mana mancha ho chu a hi le magazine puma SRR ni SBBL meithal khat improvised mortar ni hand grenade local metna pister ni le kap do lo lai me changza chom le galwan phachom pi jong anama do thau na hi tu ni khwa dinga Kuki Times a kun THUSOH LAHKHOM chum in phun do theo hi chan chu hi tan ti